سلامونه دویچ او پښتو جرمني په پښتو اندیا کویشه په اشپزخانه یا پخلنځي کې هغه سامان یا هغه وسایل چې موږ تاسو ته په پخلنځي کې په کار راځي د هغې نومونه تاسو ته ما راوړي د مثال په ډول die Gabel, der Löffel, das Messer, der Schüssel, die Tasse, der Teller, der Topf, die Pfanne, das Glas, der Krug, der Messbecher, die Teekanne, die Zitronenpresse, die Flasche, der Becher, der Pfeffer- und Salzstreuer, das Schneidebrett, das Sieb, der Suppenlöffel, der Mörser, der Pfannenwender, der Kochlöffel, der Korkenzieher, der Schneebesen, das Modellholz, der Stuhl, der Tisch, die Schublade, die Vase und die süße Speisen. او تاسو کولی شئ داسې نور لغتونه زده کړئ.